ma chuan UID phena nat na hlo om UID hi sakol chin chiana ani thailo ti lampang karon soidon ani mi a hi thuak buai chau an ni lowa tlim taka thil pomdan dik lo oi theina hi at na chuan a hlo om ber ani hial ome hriat na konga tui hal na hi fing tura ke pen tran na ni ma sela chu tui hal na chuan fin na khen ma a at na a khen thei thung ani UID chung changa pomdan a thak takhian atifia hle in arin om kan mi te hian ngai tu na phim pol nut lo an von tlat apoi mo a chumi mang chuan thil hi enge ani hre turin an zir thei ani rel ru phim hi ti buai ani to chuan chan na dikin at na ting fel turin ti thei ani to thin lo ani UID hi enge ani chia UID hi unique identification tina ani maya unique ti chu a an pui thil dang te laka danglam bik dai tina ani identification ti chu mihring kha ama ani ngei ti fin fiana atana chin chiana ama danglam bik na midanga om velo kha ani ni chuan UID ti om zia chu kan hre thei ta a mihring ni na fin fiana tura midang laka adang lambik na manga khuale tui chin chiana tina ani mai ani UID a chuan anei tu chin chiana thil pathum kutjung tang zetha fingerprint kan ti kha mitno te thalak le mai bor thalak te ani ya a om zia chu UID manga chin chiana om te chu sakol chin chiana pu anni ti zirtir na hi mizo mi pui te min ti buai me tu chu ani ya ti chuan he zirtir na a thak zia toite a soi fi nan chuan UID hi eng chiange ani ti hriat na hi kan mamo hle ani heti hian an soi ta ila min UID anei hian UID chu ama chin chiana an siam chop ta ka chu ani lova mishinga pathian in chin chiana ada saksa midang laka adang lambik na lai tak a ang tu ma in an nei velo tur chin chiana aron pian puisa kha khol manga en thei turin UID card a chips a khan an la chuak zok ani ti chuan a om zia chu UID inei emo nei lo emo UID a anda tur nangma ini fin fian na dang lambik kha i taksa khan a om sa reng zoka a chin chiana taksa a om reng chunga UID nei lo wanga sakol laka filim tatlat ta in hriat na hi thil noi za thak tak ani chuan UID a i code number chu khuale tui chin chiana bu NPR anti mi engzat nge an chin chiana ini ti hriat na mai chau zok ani engzat na nge an chin chia che ti i hriat na tur chau ani chu tu chin chiana nge ti lam han sei le ila UID sakol abel tu ten thil an hriat thel lian em mai chu a chin chiana nei tu hi ania thu puan bu in sakol chin chiana a soi hi chu a chin chiana hi sakol ta ani thunga chu chin chiana chu sakol zui tu ten an pudon zok ani an kuta emo an chala emo chu chin chiana chu an da sak anga UID a chin chiana om tur ero hi chu a UID nei tu chin chiana put sa kha UID hian akol chhong ve don chau zok ani sakol chuan a chin chiana nei chu inang vekin azui tu te taksa ada don a in dot po om lova zaruk somruk paruk ani don ani chu chin chiana chu aputu mishingin ama anei sa ani lova midang ta ataksa ada chop zok kha ani UID kalmanga ero hi chuan chin chiana chu mishingin anei sa chu chin chiana chu UID khan apu ve zok don ani India rama pianga sei lian kan nia heilo hiram kan nei lo awangin he rama hian khuale tui kan nia
ti chuan India sarkar chuan aram chunga khua le tui zong zong te chu a hriat vek theinan arama omsa te chin chia na put chu la khomin khola avong tha anga chutianga achin chia to chin zel chu number in dot pe in chu serial number chu an UID number ani mai don ani sakol chin chia na kalmang nen ain ang lo hrim hrim ani chu tunge ti masang India hi arampum anga UID manga khole tui zong zong chin chia dak turam hala masaber tu ani NTEB news January som panhi sangni som panhi a he program hi national biometric ID processing program ti in an soi he kat manga India mi zong zong chin chia na man ruwa na hi Unique Identification Authority of India UIDI chuan ama meka January sangni pakua atang khan ti tran ani lemchan na fing tak tak manga poi khoi na le inbum na te laka ram ahim theinan le midik lo te laka khua le tui ahim nan ani pera India sarkar lai pui social welfare program poimo ani bank lian deu te state sarkara te po lemchang mi ten mi thil an khoi sak ruk theina lak a customer te an him theinan man vek an tum mek bok ani chubaga he program hi indoor ton na aran jok theinan le mimir dana rem chan na ol sam jok a om theinana tangkai tur ani a bank counter a poisa la chuak tura hanin tlarput ai chuan kongsira an bom huna ATM automatic teller machine han hollu zewa poisa lak mai chu anuam fe zokang chutiang ang chia chu ani India rama Tembli Maharashtra chu UID pek chu masak darna khuwa ani Prime Minister Manmohan Singh le UPA chairperson Sonia Gandhi te khan unique identification card hi ama saber atan thingtlang mi som hena an pe ya he khuwa acheng Ranjana Sawen chu India mi singa UID nei masaber ani a akad number chu 782474317884 ani ansem chua ni a ti Sonia Gandhi thu soi chu he thili ka pasal Rajiv Gandhi an information technology changkan na mang changkaya kan mi tenun olsam na le changkan jok na kong zon chu alo tum thin ngei kha ani ti ani UID le NPR UID chu unique identification kan ti to kha NPR chu national population register ti na ani ya UID nei to te an chin chia na ani March ni sang ni chom patum khan Terry Bangalore UID NPR and governance ti thuzir ho na conference an na ya chuta an hril fia dan chuan NPR hi kum sang ni soma India sarkar in khua le tui chin chia to te chanchin avon that na tura program asiam ani thu sai chu ani ya chuta chuan mi mal chanchin chip chiar point som pathum le UID an chin chia na thil pathum te kha da ani ya NPR hi Citizenship Act changkhat zakua somnga panga le Citizenship Rules 2003 nuaya siam ani ya India khole tui zong zong te chu heta hian in zia lu vek tur ti in Citizenship Act 1955 section sompali a chuan aphut ani UID le smart card lam India sarkar hian a khua le tuite zinga mi chezual tan in en kol na konga chok jang khai na tur policy tam tak asiama chung zinga chuan Mizoram ten kan hriat lar mek smart card hi pakhat chu ani ya hei hi resident identity card ti ani microprocessor chip 6.4 KB nei ani chuta chuan UID a mi hring chin chian ang bok kha chipa hian da ani ya UID number nei to te chu
an number da tel ani bok mitam takin an tangkai puya damdoi man pek tur nei lo te tan a hlu le zual ema smart card nei tan po pathian biak khapna om lo sa kho sang in an neya an hlok pui dan a in anga an sa khu a danglam na eng ma a then lo ani UID bom pui lam Unique Identification Authority of India hi January sangni pakua khan din ania Planning Commission of India hnuayami ani UIDAI hi UID vongkhom tu chu ania anni hi number lo petu po annia UID number hi digit som pani vek ani chu number chu Aadhaar tia soi ani anni hi database le NPR zong kol tu te chu annia NPR chu Biometric Information System mangin anvong ani UID chu phut lui ani em nilowe UID nei hi adu tu tan chawani a adu lo chuan nei lo thei ani state thren khata chuan central sarkar ruwa mandan hriat chian tok lo na awangin ti luina anga local pui an oma Karnataka a po Supreme Court a Karnataka High Court Judge KS Putaswamy chuan ti luina a sarkarin akal pui awangin Public Interest Litigation PIL filein sarkar alokhin to ani Chandigarh Chennai le Mumbai te po January sangni sompani khan sarkar laka PIL file aloni to ani kha Motor Vehicle Act hnuaya UID phut luina thila sarkar khinna de ani UID chu ti luina ani lova ma se anei velo te tan thil lo kher khan deuh don ta sela sakol ani ngot chuang lo UID a hlo om mi lo lai khan nei du tlat lo khan ani na thup adu em ti in rin hlel om taka om thei ani biometric zia lam han soi le ila bio ti chu mihring taksa soina ania metrics chu taksamur le ziarang kalmang thiar kopdana chhut na lam ani ti chuan biometrics ti chu mihring taksa a in siam phung chhut chuana ti na anga ngai ta ila heta hian taksa sel pian mangle ruang am omdan chhut chuana geometrical mathematics mangin mihring taksa chu chhut ani biometric information manga mihring identity chinchiana data bank a chuan India Aadhaar data bank hi khovela alian ber ai mek ani biochip hi enge UID sakol kimek tu ten sakolapu antum chan ber biochip mandan kalmang hi ania biochip hi vunkara phum ani awang ani he technology hi kumsang khajakwa somriat pathuma anmu chu kha ania ramsa le nungcha chi sang taksa ada in an ko sajia chui zui na man ruwa atan an mang thin ani tuna hian USA a khuan sahuan zathum chuanga an mang meka khovel ramsom ni vela ramsa makta duai sari vela da ani to American Biochip Company ho siam chu ani mihring taksa a po damlo en kol mek te taksa a damdoi na tho chuina atan an mang theya tuna hian mihring identity hriat theina atan man tangkai thei tura siam le mek ani awangin kuta emo chala emo zaruk somruk paruk in chukai angapu tumna alo piangta ani mihring taksa biochip phum hi biochip implant tsoi ania mihring taksa vunkara khan computer chip te takte te bu fang u or tiat lekha injection lu ta chu ama hriat theina tura achin chiana khol manga en theina tura song bol felsa anda thatna chip chu ani transponder ti in an soibok thin biochip chu radio zungzam manga thil en na radio frequency identification RFID system ani bera mihring taksa in ahuat lo tok lekatlem radio signal kaltirin
kha biochip kha khol chi khat reader scanner anti boka chumi mangin inches ni atanga som pani vela la a amu thei ani he biochip transporter hi ama a battery emo energy emo nei lova siam ani awangin passive biochip ti ani a mixing huat lo tura duan ani chu wangin battery down ti ve lova kumsam kwa pa ko chung vel chu engtin ma khoi dang lam lova tha tura ngai ani he computer microchip a hian UID number chu da ani ya he number hi digit som atanga som panga asei ani he microchip a hian reader signal alo thlen ve le a ID number lo pe chuak tu tur electronic circuit da ani reader atanga signal local adonga signal pe chuak len ve tu tur antenna coil da ani bok hetianga reader atanga signal alo thlen chi a biochip khol tinung tu tur hi training capacitor antia chuan signal amu chi khan transponder kha atinung ta ani circuit kha na atho tir ta thin jok ani heng zong biochip capacitor le circuit antenna coil te hi thokho tura chep takarem khomin dar thalang bom te takte damdoi mum capsule anga siam chunga anda a chu dar thalang capsule chu 11 mm leka sei 2 mm leka lian ani chu bu phang tiat vel ti na ani chu he capsule hi mishing taksa da in scanner mangin an lo hramai don ani chu UID nei lo po in bank account number le ID form dang te po da nan an mang thaya damdoya in en kol nakal mek en zui nan anda thei bok ani chakol hlau tu te din mun mishing hi ze nei lo va hlau nei na bual a to chuan mi a dik tak alo ni to a mani na mun nget in le lova po thangam to lova mi atlan chu ruai to chuan mi a ani sakol hi lawa biruk san tur chi in bible hian kan mulova pathian thin urna meya azui tu te chopa pai tur anni so krista chen puina ne na ko shana pathian pol mek tu te din hun le sakol lau hi thil in rem theilo ani isua minglam na mun ko shana po thamuanga omngam to lo te hi chu ze nei lova hlau nei na bual at mani in lum chu san zonga buai anni sakol lau lo na ber chu a shem tu tur isua bula ani mai voina sakol hlau tu te mol na ber chu sakol lakahim antuma isua taksa ko ranan chu san loi si hi ani real na sat taka asur laya hlau luat wanga pona tlan chu ang deuh ani ome an mani togin sakol chu ne thei anin ring chek aniang chu Isu Krista ko shana chung po a an hlau kha apona phei chuan an va bedon chiang em ti hi ka ngai dan ani tin sakol hne na hian wan na le pathian soi chiat na ka pek ani thu le a thei chuan mi thiang lim te po ado le an he phal ani thu kan mu awangin tuna UID sakola pu a ko shan kalsana ko shan chu na tlak lova soi tu te hi Krista do dal tu pathian soi chiat na ka nei tu ko shana Krista tisena silfai mi thiang lim khom te ne tuma vir vel ruai keini chuan Krista le a cross kan chuanga kan choi moi me chu ani si UID a sakol kan muem ti lam theologian kani lo wangin sakol chungchang soina bible chang te hi hrilfia turin ka in ringam lo wangin mi thiam te hrilfia dan enga bible in sakol asoi hi UID a hian alo thleng ta em ti ka thiamang tokin ka me bel ve mai ani thupuan bu ziak dan kalphung hi thil lo thleng tur thukhu dewa ziak na ani hloma ziak tu zona hian ahun laia rom sarkar nuai a mek te tana Christian te du da tur lo chua dan tur an hriat thiam thei tur si aziak na ani tubuan bung som pathuma sakol kan mu hi hrilfia tu te hrilfia dan
eng atangin hetiang hian sei chong ve ila kisom le lusari nei romlal sari Tiberius Caligula Claudia Nero Vespasian Titus le Domitian te baka reilo te ron lalve galba otho le Vitellius te hem number nen in mil thei hi uid a hian kisom le lusari nena me bel thei engma a omlo pifin ria tanga lo chuak sarkar tanga lo chuak uid hi sarkar tanga lo chuak chu ani nge mai ma se ama in engma ati theilo beram no ki ang ki pani nei thunai na chu sarkar mai ba ka chakonu na po chan vektum uid hian sarkara emo sakhua emo thunai na lam zong in engma kai noi ani lo sakho biak hriat na ani lova khuale tuichin chiana ani pathian soi chiat na ka pathian lalna chu puya pathian anga ama chibai buk turami zong phut lui tu uid hian pathian a biak a phut lova a phut thei hek lo uid nei tur hian engsa khuwa ma biak tura ruat a om hek lo hei ai chuan poisa te hi kan pathian na sa fe zoka pathian ni lo pathian a biak hi sakol an ni don chuan poisa te hi kan sakol zok chu an ni arin om chala emo kuta emo chin chia na kaisara zui tu te khan kaisara chulal om chuna an poma isua po an nol pha ani kha khangmi te kha an chala emo kuta emo chin chia na an putir thin ni in an soi tuna uid hi chu chala emo kuta emo kheimita emo kheimit bula emo te po a transponder hi da thei vek ani kha chin chia na nei velo te kha chu engma ti theilova dan chep anni anti thi hlau oma an om na kha krista phatsan tir na rem changalak an tum thin ani uid chin chia na hi mihringin apudon lova uid hian mihringa chin chia na omsa kha apuzok don ani number zaruk somruk paruk hebrai ho le greek ho te khan an aob kha atluk pui number an nei tir thin ni in an soya rom ho chuan an hriat thiam pui velo an ti chu a hriat thiam tu te ne na pinan zohana hian a hmanga sakol nia apu chu tunge ti an hriat thiam theinan numberin a soi ni in hrilfia ani hebrai tong ani ro kaisarati kha nrwnqrs ti ania an horop tluk pui number atang chuan tiang hian an chu ta n kha somnga r kha zahni w paruk n somnga q za r zahni s somruk equal to aron chuak chu zaruk somruk paruk ani tin zona khan niro kha krista le ami te dole ti chimi tumtu sakola chuan apu ni in alang domitian a khalal pa pathian ti a mania in chal johana tan tir tu kha ania sakola chuan pu zok tu anom bok pai di nei lo wanga lei thei lo emo hral thei lo emo engma a om lova a number emo a kai noi thil minga reng hian number zaruk somruk paruk cho chuwa theina pakhat ma a om lo thupuan in sakol asoi te hi chu hun liam ta lama mi te vek khani in an langa mihring an ni ngei bok tuna om to lo hi ni ma sela sakol chungchanga chuan leilung pian tira mihring ma sabber om lai atang to khan pathian ro rel na le lal na ti chiat tuma be na sakol su nu hi chatlak lovin pathian mi te singa hian achereng hrim ani chutiang laka chuan inven kan mamo zok sakol hi lau tur om lova sakol ni ero chu lau om tak ani thung chu wangin sakol thuwa chuan apoimo lai ber chu pathian thu nei na huang chung kalsana setana rong bol tura chet na tin reng hi sakol nun chu ani bera thupuan bua sakol soina reng a hian alangsar ber lai chu zaruk somruk paruk khi ani lova leile hral thu po ani ber lova pathian anga chibai buk na nun hi alangsar ber lai chu ani pathian tak ni lo tildang pathian biak na nun pathian thu bo chiat pha du khopati samal som na chan poi ti lo na nun hi
sakol chi bai buk na dik tak chu ani pathian ko ran ho soi bor bangam khopa huai sen na dik lo po hi meile ka ta shem ma bak nun sakol zedik tak chu ani zo buma om mek te hi sakol nuna lut mek chunga sakol nena in thurwal launa nei loi si an nia cho an din hun buai thak na ani setana hian an nun na lu atu lua atuma wangin ngai ven lo tur lam angai ven tir daya abum ne le ani sakol nuaya chuan khovel hian chin chiana pakhat zaruk somruk paruk chau an introma UID a chuan kan ram tinin an mani tabik chin chiana an nei sang thau ani ram sang sang te UID code in an lo dan chu hetiang hian tlem te chau an tar lang don ani United States Social Security Number SSN ania Vietnam CMND ani thunga UK LL NNNNNL ani thunga UAE ISO IEC 7810 ani Ukraine 32094 BP ani ya Thailand N tir hi tom pani ani thung ani Switzerland AHVNR ani ya chu tiang chu thil tam tak soi tur om Israel hebrai tongin mispar zehut ti hida ani a India Adar UID nei lo te hian lein sal thei don lo ta se chu tiang ani chon sakol chu ani to mayangem India ram mun thren kata chuan UID ka tel lova thil lei a har sat viau na mun te po om to nia soi a oma chu tiang chu tak lo ni ta se UID chu sakula kan pu thei to mayangem leile sal phallo pha na zong zong hi sakol ni sel don ta sela permit nei lo wasu lei thei lo huna zu permit chu sakol ani don em niang luang mual in khel en tura kal zinga ticket dik nei ve lo te tan lu thei ani lo ani talova in khel ticket chu sakol ani don em ni dan ang thapa om te him na le an chan bo hum hal na ata na dan nuaya mi an ni le ni lo fia na nei thei lo te shek an ni hian thil ti om lo tak ti em ni kan ni khovela hian mihring kan tam em to a tluk le ding on sari chuang kan om ta ram tina mihring nun ai nek to ta du anga che theina mun zalen kan du vek awangin in eiral tumna alo pianga thunei na tui hal huam te chuan miram chu sak tumin ral thuaman leka sumdu wangin mihring ruk bo tlan chuatir a in tuak muk tumpol an chuak zung boka khole tui dik lo po thliar lei thei lo wa mihring kan in kalpo vel ta vek nu hian himna din mun po ader thong ta ani tu ani hriat hau lo wa mi sual poilian tak khoi tura in buat sei rumek len tak kan jinga an len wa vel thei a an nitin mamo zalen tak an nei thei reng hian din mun der thong taka ram hi om thei ti chuan India sarkar chuan chu tiang mi te chu olsam taka hriat chua an ni thei nan leile hral nan UID phut vek ta sela UID chu khuale tuidik tak lo chuan anei thei don hau lo ti chuan a ei tur ron zon na khan kan man mai don ani khuale tuidik tak lo chuan UID anei thei don hau lo chan chu UID nei tur hian India khuale tuidik tak kan ni ti fin fia na tur document tam tak phut ani heng te hi iphar kim khap thailo chuan UID hi sakol pola om ve du ani ti in ngenin trap ma la an pe chuang lawang che ti chuan UID nei lo apiang hian lein thal thei don lo ta sela chu sakol ani na alani ngot chuang lo achan chu sakol chuan mi te chu an lei emo an thal emo khap chan a oma pathian anga sakol chi bai buk tu an ni chin chiana an chala emo an kuta emo an put lo wang ani don UID chu chala emo kuta emo bel chi ani lova thuam no ipte a mei turani
eng chi bai buk tu chin chia nama ani lova Christian Hindu Muslim Jain Sikh le adang dang te po ayeng sa kho bia po ni sila India ko le tui an ni chin chia na ani mai sa kho chin chia na ani lova National Security System thar ani sakolin kum alo athiar lova sakol hian a chin chia na tu turatan kum bi thlia anei lo a chin chia na atan chala emo kuta emo nei lo kha an rep lum thak don ani top mai UID hi chuan kum som panga hnuai lam mi te a biometric information la ka phut lova UID nei to an nu le pa te kha an ringa anin lai chin na ti chian kha adu tok mai ani kum som panga tling lo te chuan Aadhaar card ta an eng ma chin chia an mamo ve lo sakol zui tu theu chin chia na nei le nei lo ngai na thiam na om sang tur hi amak don mange Bible soi pia lam thil po Bible chunga kan khung vek mei don em niang UID lau tu te hi UID nei hi sakol zui tu ni na ani an ringa India khole tui ni na chu sakol pola omna ni in an ngaya kanole anti ve ringota India bu fai an eya India leilunga an chenga India poisa an hmanga nui jathak tak ani arbiru ang chau an nia lu chau phuma ma ni lamin engma mu lo wangota him emo inti angu ma an chuk khrep thei tho si ang hi UID an nei lo hian himin an in hria a India mi ni talova in ngai em ni ang le UID in chin chia na putur ha an mani khan an mit no te a te an kut pha te an sak mela te khan an pukwal reng jok ani an khongai tha ka chan chu an ngai tak vek ani ramdanga ka pem dai don ti sela passport emo an mamo anga visa an nei anga yanga chutiang te chu an deal nuwa nationality ti ziak alo nga yanga India an ni don chiang khop mai mebel rem theilo sakol le UID mebel hi piam thu po in anui za thak jok han sei rem ngial tum don po in arem thei ngang lo heti hian khai khin ila sakol pahni a oma UID ra chu pakhat cheu om thung sakol hi ki som le lusari tupon bung som pathum chang khata kan huwa ki le lu anei lo thunga UID in sakol thung chuan akia te lallukhum som a oma tupon bung som pathum chang khata UID thung hi lallukhum anei lova alua sakol thung hi alua te pathian soi chiat na ming te om UID thung chu pathian lam a hoi lo hrim hrim sakol ke te ang ania ake te chu savom ke ang ani aka chu sakei bak nei ka ang ani thupon bung som pathum chang hia kan huwa UID ero chu me bel tu ro om lo sakol chu alu pakhat chu thi pui khophia la hliam ania UID thung ero chuan lu anei lo etiang hi soitur tam tak a oma mebel ngialan tum po in rem theilo hi tam tak soitur om khati zong kha tun hun atana part 1 atana kan ron soi thei ni pot sela part 2 wa hian a yang ai nom kan ron la soi chho le don ani